Jerusalem khopui bulluka hian olive tlang auma olive thing tam tak omba ka thlan noi var tam tak mu tur ombok kum sang tam tak chung thom nei lovin alo reng to lalram ding chuak le tlusop ta te chutiang zelin sipai te le generation sang sang te nen nima sela tuna hian thil thleng a thil engemo rabbi archaeologists le scientists te hial po thong tu chu. So we're told in scripture there's going to be massive earthquake in Jerusalem at the end times, and this is evidence here that massive earthquakes have been here before. They've split the bedrock. As you can see, I'm here on the Mount of Olives, and I'm looking for cracks that you can see actually here in the flooring. If you look at the road over here, you can see that there's cracks that are starting to crack on the road. There are some large potholes that have been started to form over here. Mun thiang hlim oi deuh lai a chuan thil khi tharlam tak mai an hmua hun rei tak liam towa lernging wanga ki in siam ang kha nilovin leya chuan khi tharlam tak mai chu mu ani stone slab an ti te chuan mun sonin ama ngai lo ain kara chuan ong to helai mun kalte chuan amuna hian mit nge in thil thlen dan chu an mu thei bok man lai shillok na hretu te tan chuan he khi tharlam tak hi en liam mai chi anilo kumsang hi zanga liam ta khan zol nei zakaria chuan heng thu te hi alo shillok to ani Zakaria bung song pali changlia chuan tiang hian ain ziak chuminia chuan Jerusalem chak lama olive tlanga andinganga olive tlang chu chakle thlang hoin aki phel phokanga ain ka ruam chu zau tak ani yang tlang phel khat chu marlama atolanga ale lam chu chimlama atolang tein ain ziak ani hei hi thu ziak satlia ani lawa olive tlanga thil thleng tur shillok na hania leikhi chat in siam tur le Mesia local tur shillok na ani kumzatam tak chung chu he shillok na hi juda te biak in sang ate chiar thei tura da ania ma se tuna chuan leikhi chat thar le lei hnuaya khovel in herdan danglam tak awangin man lai shillok na ang ringot khat chu ani to haulo news headline sang tur ani chhozok don ani mail olive tlang hi tlang satlia ani lova khovela mun thiang hlim berde zinga mi ani juda tele christian tan mun poimo tak ani bok juda mi de tan chuan thlan poimo tak be seina petu ania kumsang thum liam ta chung khan lal zol nei rabi le ring tu te helai muna hian phum an lo ni to a an thlan te hian temple mount lam a hoya tholen ania tan ain peisa reng ane thlan nuai khat singa vel to in lungwar mangin thlan lungphun vek ane juda te insertir na mesia hi alokal huna tholen chu helai huna hian ain chan do ni in an ngai christian te tan olive tlang hian poimo na lian deuh mai anei boka isua wana londona azirtir te hena thuwa chana mun kha hania tin khen be ani ma atong trai na mun le van alon chona mun ani bok zakaria chuan helai muna nge hian isu krista chu alokir le don ni hin asoi ara le lam zon taka eastern gate awma golden gate ti po asoi ani Jerusalem khopui hluya chuan hei chau hi temple mount pan theina chun ani kumzanga vel he gate hi khar ani to Ottoman Sultan Suleiman chuan kumsang hazanga khan he gate hi alo khar tir to achan chu juda te mesia local tour dan atum wang ani amma taka hian muslim te thlan mual asiam nge a mesia kal tur chu adan thei ain be sevang ani nimasela ezekiela bung somli pali chang nia
gate hi lan local ma chuan khar ani tur thu an ziak ani Zakaria mulok na chuan ruam zau tak mai chu olive tlang atangin khopui lam zongin ain hong dona he ni hi alo thlen hun chuan gate an pin tak hian omzia anei don lo ani tharau lam thila poimo na lian deuh anei pialama hian science ang zong pon thil tak tak ani sia alang chiang hle olive tlang hi lian nging kalkonga ania Jordan Roma tanga Jerusalem thlengin thlatam vak lo lim ta tang khan Israel geologist le surveyor 10 an report danin he tlanga hian thil thar mu chua an nei hengte hi kumsanga zuko somsari pania lian ngingin Jerusalem asoina nu ma anilo heng hi khichat tharlam tak ani zoimu nga chehin he hian mithiam tengai ven a hlo tir khop mai Israel geologist pakhat chuan tiang hian asoya tlang hi ama kan mu dan chinang lo takin a cheson leilung cheson dan hi soifia a harsa ma se atak nge ni tin asoi ani he thil thleng mek hian ngai ven a hlo khop mai Jerusalem a rabbi chen khat chuan puipun khom na Mesia inlan hun chu anai viau to ni hin an puang bok archaeologists hetlanga kumtam tak lo thok to tu da chuan tuna leilung che dan danglam tak hi angai na han shelo senior rabbinical scholar chuan meeting na tiang hian asoya tuna khi hi lunga chau anilo hun liam towa anlo soi hunang chia kha ani kan nai to view ne tin asoya sakholam mi ni lo archaeologist te po an ngai a thato lo ani Dr. Gabriel Barge Jerusalem history a expert chuan rilok na nen soizom lo ma sela tlanga thil thleng mek hi khopui nen ain zom ti asoi lir hing hian Bible pumpuya hian poimo na lian deuh mai anei Isu Krista athi khan lirang hinga sinai tlanga pathian ain lan khan tlang chu akhur na saviu bok Bible soi hi adik ani chuan Isu lokal le na hi lirnging thovin aron shil le ang anadon khop maya olive tlang po athen sang thei hial don ani Golden Gate ahonganga Jerusalem ni dan phung kumkhua tan athak dang lam vek don bok ani kumsang hazako somsari khan developers ten tlanga hian hotel sak anlo tum to a geological survey in ti luinain anthil tum chu an top tir ngal an noya lung chu a khia ang het tok lo ani khati hunlai tang to khan warning sign alo der to kung emozat aliam nuwa lekhi chu azau to hlea mu thein to a ngai ven a hlo to hle bok tlang hi shillok na anerngot lova tunai hian thleng turin ain bo sai to zo shillok na hi achianga khichat po hi achiang hle tlang zirchiang tu rabi le archaeologist ten zo na anei tak chu tlang in chen sang hun generation a tunai hian kanom mek to ti chu ani chumini chu a thlen hun chuan ruam lian tak ain hong dona lal chu lo kerin khovel hi amma ang ani to lovang a hun le dar kar shelo maila a fin fia na te mu tur om chota engkim chu in peisa vekin a to ani